Muraho ndabasuhuje, amazina nitwa Fitinema Yves, mbaye ikaze kuri channel yanyu Top 10 Women TV. Ndakeka tumaze amasaha 24 twumvise ko Banki Nkuru y'u Rwanda BNR igiye guhindura inote y'ibihumbi 2000 cyangwa inote y'ibihumbi 5000. Banki Nkuru y'u Rwanda yatangaje ko zimwe mu mpamvu igiye guhindura inote z'ibihumbi 5000 n'ibihumbi 2000 harimo kuzijyanisha n'igihe, kongerwamo ikoranabuhanga no kuyongerera umutekano usesuye. Iteka rya Perezida rishyiraho izi note z'ibihumbi 5000 n'ibihumbi 2000 ryasohotse mu igazeti ya leta yo kuri uyu wa 30 Kanama 2024 riteganya ko izi note nshya n'inote zisanzwe arizo inote ya 500 n'inote y'igihumbi, iya 2000 n'iya 5000 kandi zifite agaciro mu Rwanda. Izi noti z'ibihumbi 5000 n'ibihumbi 2000 zashyizweho bisabwe na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yateranye kuwa 23 Kanama 2024 nyuma ikaza kubyemeza. Ubutumwa Banki Nkuru y'u Rwanda yashyize ku rubuga rwayo rwa X bugaragaza ko inote y'ibihumbi 5000 n'inote y'ibihumbi 2000 zaherukaga guhindurwa mu myaka myinshi ishize, kuko nk'urugero tuza gusanga ko inote y'ibihumbi 2000 iheruka guhindurwa ku itariki ya mbere Ukuboza 2014. BNR icyatumye duhindura imiterere y'amafaranga yarasanzweho. Impamvu nuko inote y'ibihumbi 2000 cyangwa se inote y'ibihumbi 5000 zaherukagwa guhindurwa mu mwaka cyangwa se mu myaka 10 ishize. BNR yungamo iti byari bikenewe cyane rwose ko twongeramo ikoranabuhanga rigezweho rwose tukongera umutekano w'inote, ubwo ndavuga inote y'ibihumbi 2000 n'inote y'ibihumbi 5000. BNR kandi yahisemo kuvugurura urupapuro rukoze izi noti kugira ngo irusheho kuramba. Iti twashatse gushyiramo ibintu bijyanye n'aho u Rwanda rugeze ndetse n'aho u Rwanda ruri kujya kugira ngo tugaragaze ubukungu bw'igihugu cyacu u Rwanda rwifashe. Yungamo iti ariko n'amafaranga y'u Rwanda ameze neza. Iyi noti nshya y'ibihumbi 5000 iriho igishushanyo cya Kigali Convention Center iri mu mujyi wa Kigali. Agaciro k'inote mu mibare itambitse muri buri nguni uretse mu ruhande rwo hejuru iburyo. Igishushanyo cy'ibihumbi 5000 kiri munsi y'amagambo iyi note yemewe n'amategeko. Kibonerana mu note bitewe n'icyerekezo iyi note ifatiwemo. Iyi note yakozwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Iyo tariki kuri iyo note yanditse ahagana hasi ku ishusho ihinduranya inote. Umukono w'umuyobozi wa banki n'umuyobozi wa banki wungirije bigaragara munsi y'ishusho y'inyubako Kigali Convention Center. Inomero y'inoti iri mu ibara ry'umukara itambitse mu nguni yo hejuru iburyo, no mu nguni yo hejuru iburyo, no mu nguni y'ubumoso ihagaritse. Gusa mbere ko dukomeza banza ukore subscribe ukandi no kuri like maze dukomeze. Icyo umuntu yakongeraho nanone, imbere hariho kandi ishusho y'ingagi ihinduranya amabara bitewe n'icyerekezo inoti ifatiwemo. Iri mu ruhande rw'ibumoso bw'inyubako Kigali Convention Center. Udusafu tubengerana cyangwa se dushashagirana dukwirakwijwe kuri buri ruhande rw'inoti tugaragara ku rumuri ultraviolet mu mabara y'icyatsi n'ubururu n'ibindi. Ni mu gihe bimwe mu biranga inote nshya y'ibihumbi 2000 harimo igishushanyo kigaragara cy'imisozi y'ikiyaga cya Kivu. Agaciro k'inoti mu mibare itambitse muri buri nguni uretse uruhande rwo hejuru iburyo. Ishusho y'umubare ibihumbi 2000 iri munsi y'amagambo iyi noti yemewe n'amategeko ihinguranya inoti bitewe n'icyerekezo inoti ifatiwemo.
Itariki inoti yakoreweho ni kuri 28 z'ukwa gatandatu 2024. Yanditsweho ahagana hasi ku ishusho y'inguranye inoti, umukono w'umuyobozi wa banki n'umuyobozi wa banki wungirije, bigaragara munsi y'ishusho y'imisozi y'ikiyaga cya Kivu. Inomero y'inoti mu ibara ry'umukara itambitse mu nguni yo hejuru iburyo no mu y'ibumoso ihagayitse. Ishusho y'agaseke ihinduranya amabara bitewe n'icyerekezo inoti ifatiwemo. Iyi shusho iri mu ruhande rw'ibumoso hejuru y'ishusho y'imisozi y'ikiyaga cya Kivu. Udusafu tubengeranya dukwirakwijwe kuri buri ruhande rw'inoti tugaragara ku rumuri ultraviolet mu mabara abiri y'icyatsi n'ubururu. Icyo umuntu yakongeraho, hariho kandi agashumi gacikaguritse karinda inoti kanditseho inyandiko nto zigizwe n'inyuguti BNR n'umubare 2000, kandi mu ibara ry'icyatsi gahindura ibara mu bururu bitewe n'icyerekezo inoti ifatiwemo. Kari mu ruhande rw'ibumoso. Ndabashimiye mwese mwakurikiye video kugeza ku musozo wayo, mbibutsa gukora subscribe inkingi ikomeye cyane.